Assalamualaikum teman-teman baraya, mari kita makan lagi nih sama tumis kangkung. Tuh tumis kangkung, lalapannya ada ini nih, lalapan buncis, tahu goreng, ada pare rebus tuh, ini sambal teri, cabenya tuh. Oke, sebelum kita makan kita baca doa dulu. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk. Sambal ikan teri. Cái tôi đang ngồi có đấy.